Ikipe ya Newcastle United yabonye intsinzi ikomeye cyane nyuma yo gutsinda Manchester United ibitego 2-1 mu mukino wari ukomeye wabereye kuri stade ya St James Park aho rutayizamu William Osura yatsinze igitego cyiza cyane ku munota wa nyuma w'umukino. Iki gitego cyatumye Newcastle United ihagarika urugendo rwiza rwa Michael Carrick wari umaze imikino myinshi adatsindwa kuva yafata inshingano zo gutoza Manchester United by'agateganyo. Umukino warugeze ku munota wa 90 amakipe yombi anganya igitego 1-1. Benshi bakeka ko umukino ugiye kurangira ariko William Osura wari winjiye mu kibuga hashize iminota 6 gusa yahise akora ibidasanzwe. Osura yakiriye umupira muremure waruturutse kuri Kieran Trippier hafi ku murongo w'uruhande rw'iburyo, yahise atangira kwiruka yinjira mu bwugarizi bwa Manchester United anyura ku bakinyi benshi mbere yo kwinjira hagati agatera ishoti rikomeye cyane ryerekeza mu nguni y'izamu. Umunyezamu Senera Menzi ntiyashoboye kukuraho umupira ujya mu izamu maze abafana ba Newcastle baraturika bishimira igitego cy'intsinzi. Iki gitego cyahise gihindura amateka y'umukino ndetse gituma Newcastle ibona intsinzi yari maze igihe itabona. Nubwo Newcastle yabonye intsinzi, umukino ntiwari woroshye kuko ikipe yakinnye igice kinini cy'umukino ari abakinnyi 10 bonyine. Ku munota wa 41 umukinnyi Jacob Ramsey yeretswe ikarita ya kabiri y'umuhondo nyuma yo gushinjwa kwigusha mu rubuga rw'amahina, icyemezo cyavugishije benshi ku bakunze umupira w'amaguru. Ariko nubwo byari bimeze gutyo, Newcastle ntiyacitse intege. Nyuma y'iminota mike gusa Anthony Gordon yatsindiye ikipe igitego cya mbere kuri penalty nyuma yo gukorerwa ikosa na Bruno Fernandes. Manchester United nayo ntiyigeze icika intege. Ku munota w'inyongera igice cya mbere Bruno Fernandes yateye umupira w'umutekano neza cyane maze Casemiro atsinda igitego n'umutwe, amakipe yombi ajya kuruka anganya igitego 1-1. Iki gitego cyongeye guha icyizere Manchester United kuko ishobora gutsinda umukino cyane ko yari ifite akarusho ku mubare w'abakinnyi. Mu gice cya kabiri cy'umukino Manchester United yakomeje gusatira cyane ishaka igitego cy'intsinzi, ariko umunyezamu Aaron Ramsdale yakoze akazi gakomeye cyane akuramo imipira ibiri ikomeye yari igiye kuvamo igitego cya Manchester United. Ubwugarizi bwa Newcastle nabwo bwagaragaje kwihangana gukomeye nubwo barabakinnyi 10 gusa. Intsinzi ya Newcastle yanashyize iherezo ku rugendo rwiza rwa Michael Carrick wari umaze imikino 8 adatsindwa mu bihe bibiri bitandukanye yatoje Manchester United by'agateganyo. Manchester United yarigeze Tyneside ifite icyizere kinini nyuma yo kubona amanota 19 mu mikino 7 iheruka, ariko kuri uyu mukino byagaragaye ko ikipe itabonye uburyo bwinshi bwo gutsinda nubwo yari ifite abakinnyi benshi mu kibuga. Nubwo Manchester United igifite amahirwe yo kubona umwanya wa Champions League, iyi ntsinzwe ya Newcastle yabaye inkumbi kuri yo kuko yananiwe kubyaza umusaruro gutsindwa kwa Liverpool na Aston Villa muri iyi weekend. Ku ruhande rwa Newcastle iyi ntsinzi yabaye ingenzi cyane kuko yahagaritse umusaruro mubi w'imikino 3 yari maze itsindwa. Na ikipe ya Arsenal yakomeje urugendo rwayo rwo guhatanira igikombe cya Premier League nyuma yo gutsinda Brighton Albion igitego 1-0 mu mukino wabereye kuri AMAKURU Stadium. Nubwo intsinzi ya Arsenal yabafashije kongera ikinyuranyo cy'amanota ku mwanya wa mbere, umukino wasize havutse impaka nyinshi nyuma yuko kapiteni wa Brighton Pascal Gross anenze cyane uburyo Arsenal yitwaye mu minota ya nyuma y'umukino.
umukino watangiye Arsenal igaragaza ko ishaka gutsinda hakiri kare ku munota wa 9 gusa rutayizamu ukiri muto Bukayo Saka yatsinze igitego cyonyine cyabonetse muri uwo mukino. Igitego cya Saka cyabonetse nyuma y'ishoti rikomeye ryanyuze mu bakinnyi ba Brighton rikagera mu izamu rituma umunyezamu atabasha kurigarura. Nyuma y'icyo gitego Brighton yakomeje gusatira cyane ishaka kwishyura, ndetse mu mibare y'imikino yagaragaje ko barushije Arsenal amashoti menshi mu izamu, ariko nubwo bashatse uburyo bwinshi ntibabashije gutsinda igitego. Nyuma y'umukino Pascal Cross yavuze ko ikipe ye yakoze ibishoboka byose, ariko ikibazo kikaba ari uko batabashe gusoza amahirwe babonye. Mu kiganiro yahaye BBC yavuze ko mu gice cya kabiri bagize amahirwe 2 cyangwa 3 akomeye, ikintu cyabuze no gusoza neza umusaruro bagiye babona imbere izamu, ubwo babonaga uburyo bwinshi bwo kubaca muri humye ngo babe batsinda ikipe ya Arsenal, ariko bikaza kwanga. Yakomeje agaragaza ko abona Brighton yarushije Arsenal gukina nubwo yariyo yatsinzwe. Ikintu cyateye impaka cyane n'amagambo Cross yavuze ku mikinire ya Arsenal mu minota ya nyuma y'umukino. Yavuze ko Arsenal yakomeje uburyo bwo gutinza umukino ku bushake kugira ngo irinde igitego yari ifite. Yagize ati kubijyanye n'ibyo Arsenal yakoze mu minota ya nyuma nta magambo yabivugaho. Abafana bashaka kureba umupira mwiza, si umukino uhagarara buri kanya kubera gutinza igihe. Ibi byatumye benshi batangira kongera kuganira ku buryo Arsenal ikoresha amayeri azwi nka dark arts mu mupira w'amaguru. Muri uyu mwaka w'imikino ikipe ya Mikel Arteta yagiye inengwa kenshi kubera gukoresha uburyo bwo gutinza umukino igihe iri imbere. Ayo mayeri akubiyemo umunyezamu utinda cyane gutera kufra cyangwa goal kick, abakinnyi bagwa hasi bavuga ko bafite cramps, guhagarika umukino kenshi mu minota ya nyuma. Nubwo bamwe banenga ayo mayeri, Arteta we yigeze kuvuga ko ari igice cy'ingenzi mu micungire y'umukino, cyane cyane iyi kipe ishaka kurinda insinzi. Gutsindwa na Arsenal byatumye Brighton ikomeza ibihe bitoroshye, kuko ubu imaze imikino 5 itabona insinzi muri shampiyona. Ibi bituma ikipe itangira gutekereza ku buryo yakongera imbaraga mu mikino iri imbere kugira ngo itazamanuka mu rutonde rwa shampiyona. Ku ruhande rwa Arsenal insinzi nubwo bamwe bayise insinzi mbi kubera uburyo yagezweho ifite agaciro gakomeye, iyi kipe ubirusha amanota 7 amakipe ayikurikiye ku rutonde rwa Premier League, ibintu bituma ikomeza kugenda yegera igikombe cya shampiyona yaherukaga kwegukana mu myaka 22 ishize. Abasesenguzi benshi bemeza ko niba Arsenal ikomeje kubona amanota nkaya nubwo umukino ubutari mwiza cyane, bishobora kuyifasha gusoza shampiyona iri ku mwanya wa mbere. Ibi byongeye kuzamura impaka zisanzwe mu mupira w'amaguru. Ese ikipe ikwiriye gushaka gukina umupira mwiza gusa cyangwa ikwiriye gukora ibishoboka byose igatsinda? Ku bafana ba Arsenal icy'ingenzi ni amanota 3, ariko ku makipe nka Brighton kumva ko umupira w'amaguru ugomba kuba ari umukino ushimisha abafana aho kuba amayeri yo gutinza igihe. Igihe kizerekana niba uburyo bwa Arteta bwo gucunga umukino buzayifasha gusoza shampiyona itwaye igikombe cya Premier League. Ni nako natwe dusoje amakuru twe tubafitiye uyu munsi. Ntiwajye gukora subscribe ndetse na share in Pacific Sport Official. Imana barinde.